Pemirsa, pengurati ekonomi Narkayang Bank Indonesia pacang margiang suku bunga acuan untuk level 3,75% ring Januari warsa kalih tali selikur. Ya diastun punika perbankan keaptiang sida nedunang suku bunga pemekas majang bunga pinjaman miwah sektor usaha mangda sidang limbak. Kepala Perwakilan BI Bali Trisno Nugroho Mausang kuentenan bunga acuan BI puniki pinikaon ring selantang warse. Paiketanipun mapengabti suku bunga pinjaman bank sida tedun sejroning nyokong limbakang ekonomi. Dawag warse kali-tali kali dase BI sampun ping 5 nedunang suku bunga inggih punike ring Februari, Maret, Juni, Juli, miwah November warse kali-tali kali dase antuk akenyane penedunan suku bunga 100 lae basis poin utawi BPS. Tios punike BI taler nincapang prekanti kewijakan miwah nyokong makudang-kudang kewijakan lanjutan antuk mastikayang panglimbakan ekonomi nasional. Pangurati ekonomi miwah keuangan saking Undiknas University Profesor Dr. Gede Sri Dharma DBA Mausang ring Januari warsane mangkin BI pacang ngutsahayang netapang suku bunga acuan 3,75%. Kebijakan Bank Sentral Kemargiang untuk nyaga stabilitas sektor keuangan. Dane Mausang nadunang kuentenan suku bunga mata tujuan majang usaha sane muatang dana untuk ekspansi utawi ngelimbakang malih sesampun pandemi sida kejangkepin ring tengahing kahanan pasar sanes tateng limbak. Ekonomi sida memargi sangkaning bunga kredit tedun miwah kuentenan bunga simpanan taler kredit nenten ageng. Yening bunga simpanan ageng janten bank pacang nincapang bunga simpanan. Parindikan puniki saningawinang BI tata mausaha nedunang bunga acuan. Swardike Bisnis Bali nguningaya.